Enshuminche hingwire TV West koreka amakuru agabire n'ugoreka ngo abany'eishengyero bashatu bakazaha mukoro obusobozi Bisaka ogwabiro mu bukwenda bwa Kasaso mu HOIMA West Division no mu rurembo rwa HOIMA. General Joseph Lyongo mu bany'eishengyero abariyo mu makuraga hariho abantu abakwasira gatambika amakuru bakatandika katambuza aha mikoro ya WhatsApp barukumusiga enzero mu madina gandi nuko tumbo cha kwingi muno abantu bakone ba commentinga muno ha ubunyagenzere mukasasa akabaliyo mukoro gwa aba Bisaka habwa bakanyeta officially bakanyeta nka area MP as a political leader. And sisi nkabandi mu HOIMA nyagamba kankora kikangendeyo, of course kamanyire mimbe yango ino ngimaze nyagendayo nyatendinga ya function. And of course bakasemererwa kundura as a political leader habukuba nobo bakatera karuru. Lyongo yagira ngo cyavire cy'umutwire cy'ikuru ukaba kuri yo kumanyisa baceru kwekerezo mu diini yo mugenzi Bisaka ebyentungo kebera ukorwa government. Akaba bakana complain bagamba nti bagende bakuba ne bakoma bekulembezi. Kionka bara kubakoma tibagarukayo so nyone kap any political leader mwekulemezo mujya kanyagabo kankora kikangendeyo kind of course I had to respect them like the way mungena mu other communities other denominations wabasiramu wabakatoliki wa Pentecost yashaba abantu butakitwara nkakikuru y'abantu bamwe bari kutambuza aha mikora ya social media so tinkwenda abantu banyitegereze kubi tinkwenda abantu bateke kutapurira ikintu in a negative way. Dr. Joseph Lyongo yagaruka yashaba abanyabutegeki abakinduire byo butegeki kugezaho kuzya abantu ngo bamwegiteho bakore cyanga cyabo agasha kwa Ambrose n'uwaga bakatoto.